Biyag, wenno patay. Tinapalabas, nagtultuloy lata ti panagpraktis da Michael ken Roldan. Agjaging da iti tunggal parbangon, takuna ni Michael apapigsaan da ti bagida. Tapno kabaalan dan to alabanan, dagiti mangdangran kadakwada. Iti mat panaglaban da ansot ken Doray. Nagpaabak ni Doray. Tadi na kayat nga iso ti laban ni Solomon, iti pagbaludan. Saan nga rod anatuloy da ita kayat ni Solomon ang mapasamak. Gapo iti rason ni Doray. Ano matay da ito iti laban, awanen ti mga iwan kini Fatima. Kabayatan na, iti panagsarita da bakit dalen ken Rosana. Agluluwa da ito'y, ket mas daaw ti bakit. Dinamag na nga rod no apay. Itagagayem, adtoy tituloy tinobela tayo anapauluan. Biyag, wenno patay! Agluluwa ka, balasang ko. At ka di parikot. Mabalin ka di nga ibagam kanyak no anya ti parikot. Taapay nga agluluwa ka. Kuwang amin, nana. Iti agarup may sa atawan apan nagpapagayam tayo, Ophelia. At tanadlaw ko kan ka, balasang ko. Ngamsaan ko laeng adakdakamaten kan ka. No daduma, maikulkulang ka. Kan oray kastang umisisam ka, pagamuan taglitam tarupam. Nana. Mabalin ka di nga ibagam kanyak, ti parikot mo. Agtalag ka kanyak. Kasla anak kan, iti pangibilbilangakan ka. Ibagam no anya data, Ophelia. Tanukas ta abuk-bukod laeng ti parikot mo. Wano ti adda iti barokong mo. Saan ka amabangaran, balasang ko? Nana, dalian. Saan apod no? Nga Ophelia, tinagan ko. Ha? Rosana tipod no anakan ko. Rosana Domingo. Kasta ka di. Ang apay nga Ophelia, timbagam anagan mo. Wala na. Gapo tadakal, ti makagapo. Mabalin ka di, amamuan. Sige, nana. Ibagak kada kayo tipod no akinatawag. Tumngag kayo. No kasta. Baknang ti pamilya nagtaudam. Wan, kasla nang nangagkunday tanagan ti asawam. Solomon Zamora. Ti kabaknangan, ijay ili ti bukalyon. Oh, nagdakes gayam ti asawam, Ophelia. Awan ka asping ti kinadakas na. Maysa at Chaplo. Anyan, Ophelia. Nakakaasi kamat nga rod, no kasta, balasang ko. Kitaan nyo ti kapuan ng ti kinadakas ni Solomon kanyak, nana. O subak ti kawas ko iti sango yo. Kitaan nyo ana imbak ti bakig. Aday ta. Kitaan nyo ti bakig, nana. Nagado apiglat it. Saan mo naabutan ni Ophelia, dakluhop? Imay gayam. Wan, nga magsublinto inton bikat. Apay ngamin, adimon pinagnaid dito'y balay. Tapno saan ang mabanog nagkarasubli. Di na mapanawan ti bambantayan na apalay. Kandag iti mula na. Kasta gayam.
Dakluhop. Dakkel gayam ti parikot ni Ofelia. Amok daytan, Dalen. Ididamo pa'y lang apan nakakita kenkwana. Nadlaw kun dayta. Dayta lang, tadi na imbaga kanyak. Imbaga na amin kanyak tinapasamak itibiyag na. Kasta ka di? Ay, kaasi ni Ofelia. Dagiti sapsapulan na atao, kat dagiti ipatpatag na itibiyag. Kumusta kan, Ofelia? Saan ka ngayon imbay dito'y balay, Adala, inasikaso, Elsie. Oh, Kat? Kumusta kan ije balay day dinanang? Saan ka di amabuteng agnanaed ijay? Nabayagan ngag may saak ijay. Kat sa anak mat ngagbutang. Tawan mat tidakas a tao nga umadak ijay. Wen ngam amangan numaulit jay danda ni pan nakaramos mo iti dalan. Agan nadaklangan iti husto. Ala, addaken ka. Ang madanagan aklataken ka Iso ako nak, adito'y kalaangan balay nga agnaed. Saan da ka pakadanagan? Sige, addaken ka dayta. Awan gayam, nangan ka din. No saan, mapankalaang iti kusina. Addamakan ijay. O sige, inak nga radmangan. Panawan ka pa dito istoryo. Ay, anyan ni Ofelia. Kayat na ti agmay-may sa itibalay day dinanang. Sa bagay, maawatak matkit di Napatagmatan kanyak ni Ofelia. Gaputan na saya at matatao. Kan imbilang min akabsat titunggal maysa. Talaga nga ipursigi na ti agadal iti panakilaban, Dalen. Uwan, nasaya at matapno amunan to a depensaan ti bagina. Isurom anaimbag. Kasapulan na dayta. Uray si ka, Dalen. Isurum mat. Nuawanag. Sika timang suro kenkwana. Amumat anabayagan ajak naging ensayo. Pues, aginsayo kan. Tapno adda kaduan ni Ofelia nga aginsayo. At titidanom, Ofelia anak, uminom ka. Ay na, nabang-aran nagpay. Nana. Oo, at tititwalya. Una sampay talingat mo. Agyaman ak, Nana. Kasla ina kayo mutan ang mga asikaso kanya. Anak. Agyaman ak, Nana. Saan natiyawag mo kanyak, Ofelia? Huh? No dikat, mama ko ng kanyak. Awagan kayo iti mama? Uhan, kaputa imbilang kan apod no nga anak ko. Sige, mama tiyawag ko kada kayo. Mama. Inarakop nakmatan, Ofelia. Maragsakan ak namin, mama. Kasta, Ofelia. Mayat dayta. Sige, unatumpay dayta imam. Kalpasan na, dayta sakamton. Nagrigat, mama. Masapol ang mairwam ti bagim iti ensayo. Uwan, mama. Manipod ita.
Duatan nga agin sayo. Kasta ka di, Mama? Wan, kinapudno na. Amok mat ti makilapan. Nga may mayat mat lang nunidak lohop ti mangisuro ana imbagkan ka. Kat kadkadwaan ka. Ngam no ita, dagiti laeng ensayo, kan dagiti basic ti surokan ka. Wan, Mama. Roldan, umadanin ti closing. Kat datamanin ti first honor. Win, Michael. Kaya't nasa win. Tatalat ta ti kalaingan. Wala, tadatang ro ti first honor. Da kayo adwa. Da kayo man gaya men tag first honor niya. Apay ka ti Piryong. Kanayon kayo ngamin nga ginkinopya. Isuad da kayo latan ti first honor. Nalalaing kami ngam iti sika, Piryong. Sikakat kanayon ka amasiro. Wala, tagin lalaing kayo ngamin. Anay ko, apay nga danog ka ngay. Maminsan pa yadanugam ti kapsat ko. Siyak ti mang balas kan ka. Kasta. Anay ko, apay ka diyan naglaing ka magdanog, Piryong. Day tala ti paglaingam, timang tangran iti kadwam. Intan Roldan, agawid tan. Amang ano jak makapagtepel kat bitugak day taataw. Ha? Kalat ati maray. Anya nga tati. Amokon. Michael, agtan samot dakes apanggap ni Piryong. Kastamot ti mawatak. Isong agsagana ta. Intan, agawid tan. Ngam sa bali adalan ti pagnanta. Ta sigurado. Sa nabanda tayo ti dalan. Darasan, dito itamag na. Win, Michael. Hoy! Ha? Hindi na, no? Hoy! Dadan! Darapin tayo! Agsagana ka, Roldan. Win, Aday tadan. Luguban tayo da! Sige, luguban tayo! Ha? Imbaduda. Babae kan lalaki da. Anya tima ko lang ita, Michael. Ni Piryong. Kunakon kat nga dadakas apanggap da. Michael. Aduda. Agsipot ka na imbag, Roldan. Ita, agi karo ka, Michael. Pagi karuan da ka. Demom, nalipatak ti panang padaram idi itimugi ko. Jak malipatan. Iso balsan ka. Piryong, awan basol mikan ka. Ngam nauyong ka kada kami. Kanayon nakpea danugan. Iso binalas na ka ni Michael. Tapno awan tima ko nayo. Sige. Aglaban kami ka ni Roldan. Ha? Michael, aglaban kami ka no. Saan mi akaya tiriribok, Piryong? Iso mabalin ka di? Pumanaw kayon? Saan da kami asalikaw-kawan na kastoy? Aglaban kami ka ni Roldan. Di ka umasidag kanyak! Lablabos kan, Piryong! Syokmat! Roldan! Huston! Huston! Nalabosan na ito, Piryong! Michael! Isuabay anak! Talugo bakbay! Huston! Kakadwa! Bugbugin nyo ita! Agsagana ka, Roldan! Darasan, Roldan! Surutan na! Kumamkamat na pailaan! Saan tatasardingan? Ditoy! Umay ka! Sumpok tayo ti kasamakan! Awandan. Pinmanaw dan, Michael. Ta saan dataan na surutan diti simpukan ta? Saan ta bastag talak? Ang mga no at dadalaang ditangag palpaliiw. Kat, dito italatang arodan? Dito itapay nga. Ang mga numapandamat kit di ije kalapaw ta. Adayo ijay. Saan da basta makapan ijay? Anyamat to? Apay ngayon na uyong da. Michael, sigurado, saan da taasardengan? Sigurado da ita. Iso ang masapula ka na yun ang nakasagana ta. Agi pulong tan kini teacher. Anya? Wen, inton bigat. Agi pulong akon. Oh, aday ta.
Napigsan ti apoy, Michael. Aginudutan. Oh, apay. Naliday ka, Michael. Roldan, nakakaasi talang arudan. Tawan na ganak ta. Pimusay mat niya apong bugan ang mga ipatpatag ka data. Sa ita, at dapay lamang dangdangran ka data. Michael, Apay akas to'y tigasat ta. Apay, Roldan. Panagriknak. Kaslawan kay mudingan ta dito'y lubong. anya? Akaslawan karbangan ta nga agbyag dito'y lubong. Anya ti agururay agasat da Michael ken Roldan. Gagayem. Di uliwana denggan ti tuloy tinubela tayo ana paulwan. Biyag! Wenno patay! Biyag! Wenno patay! Tinapalabas, impud nun ni Rosana kinibakat dalen ti agpayso abiyag na. Masyan ti bagat kenkwana. Ket dita, ad dapay asiminged da iti tunggal maysa. Gaputa kayat ti baket, amama ti awag ni Rosana kenkwana. Nagtuloy ti panaginsayo ni Rosana iti karate. Adala kay dakluhop ken ti asawa na ti mangisursuro kenkwana. Kabayatan na. Saan latamat asar dengan daperyong dagiti singin ada Roldan ken Michael. Ket iti panagawid da manipod iskulaan. Sinaneb da ida ket nagrarangat da. Aging ga nakataray dagiti singin ket naglemeng da. Iti rabii adda da iti paraangan nga agin inudo. Inay-ay ni Michael ti sasaaden da nga agkabsat. Itagagayem adtoy tituloy tinobela tayo ana paulwan. Biyag! Wenno patay! Michael, anya ka din ti ibagbagang. Awan lang arudan tinaganak ta. Ket nataypay niya apong bugan amang ipatpatag kadata. Ita, adda pay dagiti kayat na amang dangran kadata. Kaasi matibiyag ta, Roldan. Ita, si kamot ti mangay ay itibiyag ta. Di ko nam idi kanyak, Michael. Idi siyak tinaawanan itinamnama. Anas ken nga agbalintaan na tibker. Nangam itan, agluluha ka matan. Roldan, Kunam anapigpigsa ka ngam iti siyak. Natibtibker ka ngam iti siyak. Apay nga agluluha ka matan. pampanunutak ngamin. No kasano ti biyagtan, Roldan. Nang runakan ka. Kaya't mo ti agbalin na pulis. Ang kasano. Ha? Kasano ang maragpat mo ti arapaap mo. Kat no dandani dita pa mangan. Kwa? Ngam di kagdanag. Ikarigatan ta ti mangragpat iti arapaap ta. Wan, Michael. Aramidan ta ti amin akabailan ta. Tapno maragpat ta ti arapaap ta. Wan saan tang agsinsina. Tapno agtinulong ta. Itikas ta. Saan ta marigatan. Tiko na day di apong bogan. Saan ta baybayan ti tunggal maysa. Wan, Michael. Kasta ti aramidan ta. Nakalibas kayo di kalman. Saan itan? Kapatay pa sigurado kan ka, Michael. Mabalas kan. Sardengan da kami kuman, Piryong. Awan lang aruden ti laban mo kada kami. Ngam kumarit kalata. Saan kami matakabusor Anya saan? Kabusor kayo. Agdantol daw yo. Among Piryong, mabalin tayo mati aggagayam Anya gayim. Basta agsagana kayo intan malam. Tasanda kayon apaluspusan pa Ayman, hintayo naglinya, Michael. Intan Roldan. Laglagi pa nyo timbalak Agsasarak tayo intan malam. Anya,
Nakasagana kan, Senyor Solomon? Sigurado ka di ang makipustaka. Wen, Sana pale, ta nakasaganan ti ilaban mo at taok. ipasiguradom ang mga bakjay taom, Don Tomas. Sigurado, Senyor Solomon. Tano saan? Siya ti makalaban mo. Anya ti kayat mo asawan. Basta ipasiguradom ang mga bakjay taom nga ilaban ko. Tano saan? Agbayad ka kanyak. Anya. Laglagi pam timbagakan ka, Dado. Wen, amo! Nasken amaabak ka. Tapno da kala kwarta ti maalata. Ariglado, amo! Salbag! Boss, saan mata na mga takder ni Dado? O ano, boss? Sana na mga takder ni Dado? Nangabangan ti kalaban! Kunam ang mga abak ni Dado. Ngam naabak mo't gayam! Guston, boss! Di kay ko magdinanog! Gusto na itan! Sanak ako nang tapnojak maawatan ti amin. Anya da ita, boss! At da anomalya ni Don Tomas. Boss! Ngam nagbidot iti kinalaban na. Naminduan ang naabakak. Ket nagdakkel agad at tipustak. Impasigurado na ang mga abak ni Dado. Ngam naabak met. Wan nga rod, boss! Nakaturog gayam niya, son. Isuasan nagtagtagan eh. Sana balin ang nabakak. Gapot at tibiyag dayjay adong Tomas. Ti katukad ti kwartak ang naabak. Boss! Ilayon mo iti beer house ti kotse, maskay. Intay uminom. Arreglado, boss! Paligi, Obing! Kastolang dayta. No di kag sirib, awan ti kwarta asumang baykan ka. Isuanas kan ti kanayon asirib. Kat da kayo, Obing. No lakit agtulnog kayo kanyak, talaga da kalmat a kwarta ti maalayo. Basta agtulnog kayo kanya. Iti maikadwagon taway. Naabak ni Solomon. Ket siya tinangakop iti kwartana. Awan pa'y tinakaabak kanya. Awan pa'y. Mayat, boss! Boss! Jak magustuhan ti panakaabak ko iti naminduan. Boss! Ita. Kaya't ko ang may sakada kayo ti lumaban. Intong sumaruno. Boss! Wen, amoy mo ti makiragat. Saan ka di? Boss! Apay, mabutang kayo? Wen, boss! Mabuti nga ka talaga! Aniya. Naskanyag sanay kami pa na imbag, boss. Di tayo darasudos. Gusto ti ko na ni Maskay, boss! Di ti agdardarasudos! Kan mang panunot tayo langan itinasayat nga ramidan tayo! Sige. Panunutan tayo. No kasano ang maisubli ti kwartak anaabak. Ano ita, boss? Uminom tayo, pay. Huwag ngagpay so, boss! Uminom tayo, pay!
Insam ti orange juice, Doray. Kat, anya nga rod ti kayat mo? Mango juice langan. Oh, makitang kayat mo mitlagayam ti mango juice. Sige, yaramidan nak, Doray. Wan, ala, ingkan iti silid mo. Ta isarunok to ijay ti mango juice. Kwa? Doray, kayat ko ti mapan ni Jasyenda. Kayat ko ti agkabalyo. Kasta? Sige ha. Ngam kasanon ngay, di aglangan kay ti klasem. Agbalon tayo ti mango juice kan tinapay. Sana kasumra kita. Masadutak. Sige, nuday tati kunam. Anya, mapantan? Talaga mata, Fatima. Nakakuboy ka manan. Bagay mo takuboy hat mo. Wala. Uray si ka. Bagay mo takalugong mo. Agraman day ta boots mo. Uray si ka, Fatima. Nagpintas ka. O sige, intang arudan. Mapantan ni Jasyenda. Takalpasan ti pa nagkabalyo ta. Intamang puros kadagiti prutas. O sige, nuday tati kunam. Darasan taroldan. Amang ano addaman ng daperyong. Kat maipasubo taman na makilaban. Wen nga rod, Michael. Yung anya nga tano makigayon talaangin kadakwada. Anya? Ha? Ti grupo ni Peryong. Saan da ka di asimrak iti eskwela? Tay mun unadan ditoy? Saan da siguro asimrag? Tatalaga ang nagtutulag da ang manguray kadata ditoy. Tumaray tan roldan. Darasan ta. Intayon. Nabutbuteng tayo umutlay da. Inton maminsan to nabugbugon tayo ida. Sana bale, tanapabot ngandan. Intay nga rodan. Inton maminsan. Bugbugon tayo idan. At daytan, nakadanon tan dito kalapaw, Michael. Naitarayan tamutlangan dagiti kabusor ta. Makikapyatan kadakwada, Michael. No di ta aramidan ti kasta. Agnanayonan ang mariribok ta. Anya? Kaputasaan da ta asardengan. Kitaam. First year high school ta pailangan. Yung adan riribok iti biyag ta. Iso ang makikapyata langan. Maawatan ka? O sige. Padason ta kasarita ni Peryong. Tabarang iti da ito yung aramidan ta. Sardengan na tamutlaan. Malaman, Fatima. O anya, agawid ta ka di mansion? Saanan? Maturog ta dito asyenda? Wen. Sige, nuday tati kayat mo. Dandanin ti graduation mi, Doray. Ngamjak kaya tadar ayan ti panagmarchak. Ne, apay ngay. Kasano? Saan matasyak ti first honor? Ha? Wan. Sakto lang ti second honor. Ti kayat ko kuma. Siyak ti first honor. Anya? Ngam saan ang mabalinti kasta, Fatima? Nakunam a second honor ka, dakkel daytan apang madayaw mo. Maragsa ka nak unay, parakan ka, ta second honor ka. Fatima, rumbang asursurwam ti mga klon iti pan nakaabak mo. Kaya't ko asawan, daytay aklunam nga adda nalalaingam si ka. Madi no ag first honor ka, nga madamot gayam nalalaingam iti si ka. Awan da Doray kan Fatima dito yung mansyon. Nalabit na napanday di asyenda. Nalabit ka kasta, boss. Sukunan mi kadida, boss. Sanan, adakot singos usarenda. Urayak langan ida ditoy. Boss, ang mga numaturog na ni asyenda. Sana bale, ansot. Agtalagak ka ni Doray. Kaya't kung di maturog, nakaadok namin ti iminom iti arak. Sige, boss. Yung kaya ginanan. Boss, at dan da Doray. Simbang putdan. Sandamat gayam amaturog iti asyenda. Naimbag abigat mo, Papa.
Nasaya ta nakariing kayon. Oh, apay iha? Kayat ko kumatagbalin na first honor inton graduation me. Ngam, second honor aklaang mat, papa. Anya? Oh, sige. Tama pa na kaya pagadala nyo intong Lunes. Kasaritak man ti maestram. Ibagak asika ti pagbalinin na a first honor. Sige, papa. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, di uliwan na dinggen tituloy tinobela tayo anapaulwan. Biyag, wenno patay. Nobela ni Virgie Paclay. Iti direksyon ken musika Jun Rebutazo. Sound effects Kirby Riliera. Computer recording technician Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Biyag wenno patay.